pula. Okay, good morning guys. So today aku on the way pergi ke The Gardens Mall. We have an important meeting to meet someone else right now, which is adalah cannot mention, nanti aku kena marah dengan dia. This meeting is for events yang kita orang akan buat dengan dia. Okay. Oh right, by the way, currently aku tengah record using my new camera. I'm not using my phone anymore. I do hope that aku mengharapkan that aku punya microphone kat kamera ni okey lah, sebab aku guna Insta360 kan. So far so good. Aku satisfied with the camera punya quality. So later on, maybe time aku free time, aku akan edit a few video. So later on, bila aku dah sampai nanti aku shoot lebih lah. Alright, aku pun dah sampai. Wah, mana pun cerita ni. Okay, aku baru sampai Gardens Mall. Alright, baru je parking. Actually, it's been a while aku datang ke sini. Ya Allah, sempit ya. Alright, so it's been a while aku datang ke sini. And I don't even know, aku tak tahu pun belah mana dia punya entrance. Ini The Gardens Mall Isetan. I think this one takut. Asal dia nampak macam pelik Dia tulis Isetan, tapi aku tak tahu entrance dia betul ke tak. Well, it's fine, aku nak cari sekejap entrance ke mana mall dia. So basically aku pun dah lupa entrance dia. So hopefully everything is fine lah. Harap-harap aku jumpa Domes punya tempat, sebab nak meeting dekat Domes.ครับ Pension. ได้ครับเบียร์ครับฮัลโหลเบียร์ครับ Wah, untung. So basically kita dah habis meeting. So aku bagi korang guess lah siapa the A-list celebrities that aku jumpa tadi. So if you guys tahu siapa yang aku jumpa tadi, comment down below. So right now kita akan pergi ke LCC. Alamak, jalan asal aku park sempit Adalah sempit pun actually, tapi dia entahlah, sempit betul lah Mid Valley ni buat parking kan. But it's fine. So sekarang aku akan parking kat rumah kawan aku. Aku akan park dekat rumah dia. Sebab the reason is parking dekat Four Seasons KLCC is damn expensive gila weh. Last time aku park dekat situ from 3 PM and then aku keluar around like 8. Aku kena around 34 ringgit. I was like shit, damn mahal. Okay, so hopefully tak jam. A bit early actually. Kerja aku supposedly to masuk at 5, tapi right now is at 3 sharp. Okay, maybe aku lepak-lepak sekejap kot, and then maybe aku cari few accessories of Insta360 yang aku guna sekarang. Alright, so aku dah park dekat basement. Thanks to Bicycle Luli. Siapa yang nak tengok konten-konten vlog ataupun bawa motor, boleh visit YouTube Bicycle Luli. Right. So kita pergi LRT lah. Ya, aku nak jalan lagi for a while. So later buat shot, edit few video dekat KLCC lah, studio aku. Alright, so jap. Alright, aku pun dah sampai KLCC. Saya akan pergi shoot dekat studio. Actually aku baru sampai tempat aku kerja basically. Alright, the last video aku actually tak sempat nak do a full tour on video yang aku kerja, which is fitness studio. So today kita akan buat review. Kita akan buat review apa? Kita akan review Manic Studio. Alright, so let's go. Okay, so basically aku dekat Manic Studio, tempat aku kerja. Okay, so basically aku dekat Manic Studio sekarang, dalam Spin Studio. Okay, so as you can see, ni semua ada bikes and so on. Dekat sini ada 32 bikes. So basically tak switch on lagi lah. Aku tak buka lagi the lights proper, the proper lights. If kalau proper lights akan lebih nampak, wow, akan lebih nampak gah lah kan. Sebab basically dia nampak macam
party punya vibe ish, sebab dia ada RGB and so on. And dekat sini the uniqueness is dekat kita orang punya space ni adalah, if you guys wanted to rent sewa studio ni pun boleh, guys nak buat private class pun boleh. And setiap Isnin dan Khamis kita orang ada ladies night, so basically instructor lady semua. Dalam studio ni memang ada CCTV tapi kita orang akan shut it off lah. Wall ni pun boleh buka untuk meluaskan keadaan ke otak dia. Alright, so sekarang kita akan buat a review the next studio, which is kita akan buat review the next studio, which is this one is asal aku tutup, which is fitness studio. Agak cerah sikit. So basically sekarang ni aku dekat dalam fitness studio. Dalam fitness studio ni macam-macam korang boleh buat. Okay, so basically kalau korang boleh tengok kat sini ataupun dipping bar, you guys can do anything with this. Ini adalah plate, ni getah getah punya plates. We have metal plates, we have barbell, we have dumbbell, punching pad, kicking pad, tak tahulah apa yang korang boleh panggil kan. And then we have glove. The purpose of the glove, sekejap aku tunjuk lah. The purpose of the glove is, so korang boleh bawa keluar the punching bag. So the punching bag boleh sepak-sepak for Muay Thai class and boxing class lah. Kat sini yang the best part yang aku suka dekat view belakang ni, tak ada view pun sebenarnya. Dekat sini view not bad, quite okay. The next thing is, aku tak ada benda nak review. Aku akan edit few videos and so on. Shots yang aku dah settle edit. And now pun jam around 5:30. Next class dekat fitness studio aku adalah 6:30. So ada pound class and spin class. So around 6:30 after aku check in kan everyone, and then I will be going back and then get some rest and continue edit. So maybe use like a vlog today. It's very quick vlog. There's nothing much interesting pun today sebab Suzy will be coming a bit late, around 7:30ish like that. So maybe aku tak boleh nak shoot buat something like stupid stuff dengan dia kan. So yeah, that's all for today I guess. So siapa yang nak matcha, Kokoro matcha, bolehlah datang dekat Manic Studio. Kita orang ada juga jual dekat sini. Alright guys, so see you guys on next video then. Ciao.